Ngaphezu kwamagama onke, igama lakho, igama lakho. Ingaphezu kwamagama wonke. Ekuseni ngiyababingelela nabangcwele egameni likaJesu. Amen. Bingelela kunceda uNkulunkulu lethu khona phakathi kwethu. Bingelela abazalwane, omake mfundisi, ogogo, omake, obabe, ibandla lonke i-Sunday School egameni likaJesu. Amen. Ngime phambi kwenu bazalwane, indzawo lengingayithandi futhi lengingayijwayelile. Nakufika lesikhathi sokuthi kumele ngintomalanga, lesinye isikhathi ngiyaresista kakhulu kuze kufike lana ngisola khona nami ukuthi akuveki kwalisa yini bazalwane. Akafiki la ngithemba khona kuyoma ngikhulumele uNkulunkulu. Babonile bazalwane labanye abafundisi nabo bakemfundisi. Nakufika isigaba sekuthi kumele ayoma phambi kwabantu. Kwangasuthi uyakhohlwa ukuthi kunemfuno kumele avele. Kodwa kujabuliswe ukuthi kuyovela yena. Lokho sikubona nasekumele ehle kulendzawo ahambe simlandzele ngemuva. Bese kwanetinto letikukhomba ukuthi akasathiwa uNkulunkulu la. Nedi kuthathwa iposition ngoba kunetinto lesathi ukuthi sididako njengoba sibani. Ngiyamthanda uNkulunkulu wayilamlela impilo yami. Ngiyathanda ukubingelela kubo bonke abazalwane abasivakashele. Ngiyajabula phakathi kwethu nami kukhona lengithi kubo bangani bami. Noma ngeke ngibasukumise noma ngeke ngisho ukuthini, but bayazi bona ukuthi ngisho kubani. Futhi angeke bazalwane ngoba ngifuna ukuveta likhono la. Ngiyamsaba uNkulunkulu ngendlela lemangasaba. Impilo yami wayilamlela ngangingathi ukuthi kutawufika ikhathi lethi nje mina ngisindisiwe. Impilo lebengiyiphila bazalwane beyingangikabi. Bekude into lebengakhona ikutenda. Ngathi ngangiphenduka enhlitweni yami ngathi lokuthi imisela kwami nebengikwenda eveni ngitakwenza endlini yenkosi. Khumbula ebusheni bami bazalwane bekude lokwanyalo ukuthi makuthiwa niyokhonda kuphi kumele sibude ukuthi sihamba ngani. Sasihlaya wonke lo dantshi lo ngetinyawo. Bekude futhi umuntu otambuta ukuthi uyahamba yini ngitawuhamba nawe. Bengathi ukuthi ngimi lo sindisiwe. Ngimi lo mukele Kristu njengenkosi nemsindisi. Ngoba siphile etikhatsini bazalwane la livangeli sesilende into yekuyoshusha ngayo. Kuthi lelanga ngiva ukuthi ngibhorekile ngesikhathi ngitawuya ngiyohlanganyela nabo. Ngoba kuyitinto lengenda ngikubone kubaleka khona uNkulunkulu. Bathi enhlitweni yami ngiyamthanda uNkulunkulu. Ngiyatithoba kakhulu bazalwane phambi kwenu. Ekakhulu nangibuka bobabe. Ngakaye ekseni ngiyathanda kusho ukuthi Happy Father's Day. Sibahle kangaka bobabe ngenxa yenu. Siphumelela kangaka ngenxa yenu. Ubobe usiphakamisa lesandla lokulembushoko nawe uvumelana nabo. Ngoba kungenteka nje nawe ukuthi ngimuhle kangaka uyathi kusawukafakisana. Asinako bazalwane behlakanipha thina bafati. Liqiniso lihle bobabe wami anginiphoti babe emlakeni. Ikhaya lelinganaye babe. Uye ubone ukuthi kunala adzingeka khona. Kunetinto ushido babe emlakeni thola ukuthi kunetinto babe makhathu lesithi nathi tisicaka thina sesigijimela kubabe. Kuba nemalanga endlini la kunala lekhona usaba. Wathi ukuthi lesikhathi babe naye ungangami ngemtimba. Mara ngoba naye Josi ngubulele space. Ngiyathi ukuthi ngine bodyguard. Sishayele ngikudandla bobabe nangikwenda lo. Siyathanda bazalwane. Ngiphambi kwenu ngiyathoba kakhulu ngingadiveki kumima kahle nangime phambi kwenu. Ngoba ngiyathi ukuthi emfatini maningi maphutha. Sine siyakhona kakhulu ukubeka la. Kodwa sithe sometimes order. Umfati nje angasho nokuthi thatha lensimbi le bakuyibhekela tikwendla. Abacabanga ukuthi kungabuya umoya yehle lesimbi siqobe. Yena ucabanga ukuthi uyakhweda ngoba konke la kunemfati khona akafuni ikoni wena etamgila. Mara ukuthi le ndiyiswapha abananzaba. Kodwa bobabe bayihloko bazalwane. Kuyingoti ke la ukhanza khona ekhaya sekulomake loyihloko. Babe seketa ngemuva. Kuyingoti kakhulu lokho.
ngisindisiwe bazalwane sitawuye evini lenkosi angeke ngibe muthi kunemhlabeleli le ngifisa bazalwane kuhlabelela solo nginale nkinga leyane nelingatiko so ngiyafisa bazalwane ngiyafisa ukuthi ngilese kahle manje ngicethe lo nkulunkulu lakubeke kimi kunalo mhlabeleli-ke babosisi wami lothi ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela ngiyakholelwa ebo egameni likaJesu ngiyakholelwa angiboni lo munye uNkulunkulu anginato letinye taba anginayo bazalwane lenye indlela lengaphila ngayo linye ligama lekholelwa kulo lelela ngilanze ekhaya kithi kunganandlu lela ngilanze ekhaya kithi kunganamali yilo leligama lelangenda nganeliseka yilo leligama lelangenda ngamthanda uNkulunkulu ngiyalethemba bazalwane kungako ngikholelwa kulo ekseni siyafunda liBhayibheli ngosencwadini yamakhosi okuqala chapter 18 verse 21 First Kings chapter 18 verse 21 U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini limancincancika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na uJehova uNkulunkulu uma uJehova uNkulunkulu mlandeleni yena kepha uma kumbhali mlandeleni yena kodwa abantu kabamphendulanga nazo. Ngicela ngiyazivulele Luka chapter 4 verse 8 Jesu waphendula wathi umbhalo uthi khothama inkosi uNkulunkulu wakho umkhonde yena yedwa. Gogo Betty ngicela usithandazele Iphilile baba uNkulunkulu lakho uzishilo emuva. Kuluma ngalo baba nasemini baba uNkulunkulu ilomele ililandele baba izwi lakho. Kuluma baba nomfana wakho uNkulunkulu wethu lozwele lethemba lethu. Bese Nkosi siyalalela siyaliva. Siyagcina siyalondoloza impilo yethu. Ngelihle igama likaJesu Kristu baba waseNazaretha. Amen. Emhlabeni bazalwane lesiphila kuwo kunezinto letilandzelwako ngamabomu ngitawubekisa ngebhola lengathi abantu labaningi bayayinaka ibhola vamisile futhi kusho ukuthi into lengayati kahle mina ibhola into futhi lengayilandzeleli
ngithatha nesikhathi kubona ukuthi labadlala ngalaba bakora ngakuphi ngifise ukuthi lehleli naye ngichazele but akusiyo into vele engibusako kodwa ngicela kusho bazalwane ukuthi lamaqembu ebhola lakhona emhlabeni angetigaba noma anemagama awo kunebantu labatakutshela ukuthi yena ufavor iqembu lethile lomunye akutshele ufavor iqembu lethile lomunye akutshele naloyo ngikhuluma ngebhola bazalwane angisho ukuthi nifavor ibhola ngifuna ukuthi nambe nami ngithi ngehla la sibe sivene ukuthi yini uNkulunkulu ayibekekile labantu balamaqembu ebhola makwenteka kungenwe groundini noma se-stadium la kuyodlalwa khona labalandzeli bale team leyo ubabona ngetimpahla labatigqokile kungaba skipper sa-2012 kungaba skipper sa-2019 kodwa utambona ngempahla la igqokile ukuthi lo ufavor Chiefs lo ufavor Pirates lo ufavor Sundowns lo ufavor Swallows utababona ngetiba noma ngabe uhlangana nabe emgwaqweni mhlambe iground lilapha esitobhini nabasesendleleni bayakhona utababona ngetimpahla tabo uthi lo lifenle Swallows lo lifenle Chiefs lo noma ngabe sewude ngeskipa se-Chiefs mangabe khabo Chiefs ugqoka kakhulu okuyelo utawumane athathe lokuyelo afake kona ngoba ufuna kubhilonga ethimini lethile imvamisa abazalwane abavami bantu labafeva ibhola kungabi yena neliqembu lakhe noma ngeke amemebe noma ngeke ayisho ithimu yakhe kodwa unalo iqembu lakhe noma bangabukeli ngoba akukavami babencumalo ukuthi ukhanze umuntu afeva amathimu mabili kwenteka lokho bosma bangabona kukorwa basukuma bazuphe ukuthi ikora iphakazaba leti kuye kukoriwe kodwa umuntu lokhulile lobhadlile noma ngafihla fele khansi kodwa ithimu layidlalelako uyayazi kunengodi ke lapho kulamathimu lelanga lethimu yakhe idliwe nakumbaba kahle labanye sebaze bahlakaniphile bazalwane nakumele kuyodlala lethimu yakhe udla kuqala adla suthi athayoyibukela bese asuthi ngoba kade ukuthi kutawendekani ngale wendela ukuthi noma seyidliwe sekanyukubela sukume sofeni asala iqonze embhedeni ngoba vele usuthi bese kubakhona lehlobo lelifihlako ukuthi lifeva yiphi lelo noma kungathiwa sekukoriwe kuvamisa kwendiwa bafati futhi lo ngoba usaba ukuthi angathi we loba utawuthi hey akumfata feva ibhola la ubese ufele ekhathi lekhathi enhlitweni yakhe noma babona abadlala uva ngathi sowulapha egroundini yabaphusha ngathi bangagijima ngemandla uyayadi leyakakhe noma ikona ngaphumiseli ukuthi leyakakhe iyakona umane abubule lekhathi uthi yabhina letho ngoba uyadi ukuthi angakhuluma kabi lohlelekeleni ngekajabula sifundza ke nabazalwane iBhayibheli lithi kunemaprofethi babhali angeke mbemuthe kakhulu lithi kunemaprofethi babhali leko kufanele emkhathini wabo na-Elija kubonakale uNkulunkulu onemandla ngoba uthi umhlabeleli bazalwane kubo bonke oThixo akekho njengaye angathi noma ngisho yena nolosho yena nawe ngoba mina ngiyahlabelela nawe uhlabelele kanti wena unalabanye boNkulunkulu lekutawuthi babebhayila sekunemasimba etinyoni uye kulabanye boNkulunkulu kodwa kuhlabela bazalwane kunenkinga ngoba kuhlabeleni sihlabela sonke noma besingahlabela sithi kubo bonke oThixo akekho njengaye aqhubeke nomhlabeleli athi ezinsizini zethu iso lakhe liyabona namaguduzu uyabona manje iBhayibheli la lithi labaprofethi babhali babemelene noma kwakune
esikhathini waNkulunkulu wabo bakhonda Bhali na Elisha lokhonda uNkulunkulu lophilayo. Angathi bazalwane ukuthi bengathini. Uyabona kunezinto emhlabeni letibambelelanako. Kunezinto emhlabeni letibambelelanako. Lekathi umhlabelele bese uhlabelela kudzala ezayoni amagugu aneliswe ayosala emathuneni. Sibaningi lesilahlekelwa sikhathi. Sisilahlekele tintweni esingabhenefithi lutho kuto. Kodwa ngilokhu emehlwethu akaboni. Kunamathimle lesiwafavor ngobobabe. Ungakhanza indvodza ikwatile endlini ikwatele kuthi Pirates idliwe. Akathi naninge liphela le-Pirates. Akazani babhena ngesandla. Kodwa sokwatele bonke abantu endlini. Kunetimo lesingabhenefithi kuto. Siyabambeleleka. Etintweni lesispenda isikhathi lesiningi kuso. Size sishifte izinto taNkulunkulu ngenxa yezinto tethu. Kodwa yena uNkulunkulu njalo ekuseni uvuka wena sho ukuthi wena uyaphefemula. Akanendi liphutha. Uthi nakabhala ezwini lakhe athi ngikhanyisa ilanga lami kulababi nalabahli. Laba profethi babhali kwakumele kwentiwe umhlatshelo. Bazalwane siyayenda imihlatshelo endzaweni letiphi. La siphinde singatholi lutho khona. Lithi iBhayibheli laba profethi babhali kwakumele kwenziwe umhlatshelo uhlatshelwe uNkulunkulu Elisha ahlatshele uNkulunkulu ophilako. Neba profethi babhali bahlabele uNkulunkulu wabo lebamkhonza bona ukuthi uyaphila. Lithi iBhayibheli wathi Elisha qalani mina angifuni mama uthokwenza basiyayenda bazalwane. Bathi ngifuna ukufika la sifunze khona. Lithi Elisha wathi qalani nine. Ayikho khokho umdawu into lemnanzi njengokuthi utshela umuntu ukuthi ngeke umloye. Ungakhuluma ngoba uve abantu bafaka sesonveni. Ungakhuluma ngoba uve mnanzi belichorus. Ngoba abantu abuloya masinyane ube ingubela. Kanti December umethembe kwaseKalvari. iBhayibheli lithi laba profethi babhali nabaqala bazalwane lento lebebayenda bebahlala bayenda bayibona basebenzele. Njengoba nawe ubambeleleke entweni oyibona ikusebenzele. Uyayibona sekuphela isikhathi. Athi nomnye umhlabeleli imlindi kuyisikhathi sini na. Sisalibelwe indodana emhlaba. Umvulo linzile uyaqaphela bazalwane. iBhayibheli lithi wathi Elijah na umhlatshelo hlabelani uNkulunkulu wenu. Hayi bazalwane umuntu indaba ayiqali lelo langa. Ungakhanza umuntu ahamba tinyanga. Waqala kudzala ahamba tinyanga. Wala noma sekayibonile seliphisa sebenzi. Utamba ufuna semdlangomo. Afika emdlangomo ingasebenzi ahamba ophusha enhlaza atshele akaneli angakatholi imvula ifunako. Nabo bathi ukuthi uNkulunkulu wabo longbhali uyadenda tethu. Njengoba nawe lo lokuthembela ukwadi kuthi kuyena. Lithi iBhayibheli Elijah wathi faka nomhlabelo umhlatshelo nishisele uNkulunkulu wenu. Lithi iBhayibheli bawubeke umhlatshelo base bayambida uNkulunkulu wabo. Angibathi ukuthi babambida ngayiphi language. Angibathi ukuthi bebasebenzisa yiphi tone kubida uNkulunkulu wabo. Indlela lebebambida ngayo nangabe mhlambe bebaguqa nangabe bahamba kodwa umhlatshelo ngoba bazalwane ngeke ukhompere uNkulunkulu ongaphili naNkulunkulu ophilayo. Lesikhathi babodwa bendatinga ukubhali betendeka bekafena competition bekude lo menabo ngoba lithi livile Nkosi uma ngakithi bani ongamelana nathi. Ungatenda tinto takho angakabitwa longabonwa. Ungatenda tinto takho angekho longabonwa. Kodwa kwaze waba khona wena obukela ude utawuluka. Bashaka nje ngiloko abaprofeti babhali. Uthi bathi ukuthi lento iyasebenza le. Bathi
ngathi uthi levina amandla le kodwa alelo langa ayizange ishe sangusho umhlatshelo awuzange wehle umlilo hayi bazalwane iBhayibheli lithi Elijah wasewabeya wathi khuluma ngemandla mhlambe uNkulunkulu wena usathethe isithongwana ngoba uNkulunkulu bazalwane beyibenyaka balala kanti lo wethu lithi iBhayibheli akadeli akalali uyamlonza Israyeli akavumi inyawo lakhe lishelele lelesikonda yena lithi bathandaza ahla emprofeti waNkulunkulu Elijah avela kancane athi hayi kungeke kuphumile lani imbita kahle khona qhubekani nithandaze nangabe uye endlini encane utawubuya thola solo nithandaza baqhubeka bamusho bekangeke nelutho ngoba bekelene nalomdala weJesu naNkulunkulu ongaguquki naNkulunkulu omuye itolo lekuye namuhla lekuye nakusasa naNkulunkulu lothi nakatshela wena athi ngakwati useselifile siswini samakwakho sikhuluma ngaNkulunkulu ongalali sikhuluma ngaNkulunkulu obona inhlitiyo sikhuluma ngaNkulunkulu lonikako tidzingo temuntu bazama abazalwane kwangalungi kodwa sesibuke uNkulunkulu waElijah sesibuke uNkulunkulu wethu lithi iBhayibheli lasifunza khona Elijah wabese uthi-ke ababinze bona bathi fu munye Elijah baningi baprofethi babhali ngoba uNkulunkulu bazalwane siyathoba ngaye lo wasifela asingobi ngoba sibaningi futhi amandla uNkulunkulu abonakaliswa la ukhishwe wedwa khona kunetimbi lekumele utilwe awutilwe ngoba kunebantu labakusekele nokuthi usembili udibona ngalokuthi kunemuntu lekumele ngimpite awumeme ilinga ukuthi umbite wedwa emfihlakalweni lakathi dona bahlabelela sitshela tonke inkinga tethu khuluma nayo semfihlakalweni kwendeke tethu lithi iBhayibheli wase-Elijah uyabona umlombe uNkulunkulu lamthemba uma bazalwane hamba ngenkosi leyithemba athi umhlabeleli akuzeli akalali musa wakhe umi phakade sishumusa lomi kuze bephakade noma amakhosi emhlaba ehluleka kodwa umusa wakhe umi kuze bephakade wathi Elijah kubo sekutalo uNkulunkulu wami lo uNkulunkulu ngimthembako lo uNkulunkulu okebangena nami etikhodzini wavumbuka nami lo uNkulunkulu bazalwane lo ke umphilisa nasekuguleni lo uNkulunkulu lo ke waletha themba selingekho wathi kubo kwangathi ngoba lo uNkulunkulu manje unemandla wathi kwangathi kuyo yonke lemisele ngoba iwatha kwangathi beyibekiwe kanje Kele kwayo kunemisele letindunduma nani longaqaba wathi Elijah mina ngitawuma ngoba lo wethu uNkulunkulu unolothi mani wena tobona kusinzisa kwakho wathi Elijah mina ngitawuma nineke abaprofeti babhali thelani manje yonke lendzawo le kube manje kuthinte ngoba bazalwane uthi umhlabeleli futhi sajesu umlilo wakho wenza uphonse emhlabeni uthi sengathi lo mlilo ngade bathambisa yonke i-altar baprofethi babhali amini Elijah bukela lehlitweni yakhe ngiyacabanga bazalwane bekathi awuzange ujabhise kuze bemanje kwangathi bekahlabelela umhlabeleli loyo kuthi kuze kube manje awukazi ungijabhise kungako ngeke ngiwasuse emehlo ami kuwe kwangathi bebathela baze balaya kuthi sidake sibone kuthi ukhona yena umlilo longashisela
semandi kodwa iBhayibheli lithi wena ngiyosakazi wakhotha mandi wena yonke i-altar yabadrive wase udla umhlatshelo sikhuluma ngoNkulunkulu bazalwane lelithi iBhayibheli umlilo loqothulayo uyinsimbi ledla letinye tinsimbi uNkulunkulu uthi-ke Elijah nasakhuluma la sifunze khona la kumele nawe uthi kude nami ngithi kude Elijah kwangasuthi wema lapha khashana bathi umangalisa uNkulunkulu uyangimangalisa wena longabona ngoba umlilo wasimakathe bezalwane bese udle manje wadla nemhlatshelo wase uthi Elijah kulaba prophet babhali njengoba nimancika kangaka kuyawusebenini nimancika hey bazalwane uyabona bawukhuluma nemuntu lo-faith victim lesolo idliwa kuyafika wena ofeyivako kuthi ngathi saluphuma kuleyo join yethu athi nohlabelelako I want to join that heavenly choir sekabona Elijah kuthi noma ngabe kuthiwa uboni noma ngabe kuthiwa ulibele kodwa into leyento emehlweni akho uyibonile so uyababuda uthi kuyoze kube kunini nimancika ngalo uNkulunkulu wenu uthi namuhla uma ngabe nibona bali aNkulunkulu kumele khona niye nanibona uNkulunkulu wasezulwini lo wehlisa umlilo wadle manje wadla umhlatshelo nimbona aNkulunkulu kumele khona niyena uyasuka lo mbuto bazalwane boyela ijubiya lakithi kuyoze bengimanini uma ncika kangaka bazalwane bakhathi imoni sena singapheleli uNkulunkulu it's because we are not sure of the thing we are holding asithembe bazalwane uthi soyibambile kuhle kwaDavid abambe indwayimane abambe icamla kushaya Goliath umzalwane longenasiqiniseko uyayibamba lento kuphele lokuthi nemandla athi angeke ifane namadabeka le ifana ibeke ayeke libone nemandla lo uNkulunkulu lo bazalwane simbonile hamba naIsrael amkhiphe eGibhithe Israel beyanganetitolo tokuthenga timbali Israel beyangamali ekuthenga kudla iBhayibheli lithi uNkulunkulu bekamele ahlala suthi amehlisele nemali timbahla takhe tingazabuki timbahla takhe tingaguki wekhetha muphi uNkulunkulu lolo kuhlela sikhathi ungayiboni nemolo insitha kuyoze kube kunini uthi Luka lasifunze khona tshela abafunzi bakhe uthi abakhethe bakhonde uNkulunkulu yena yedwa lento lekwenta ungawuboni manje uNkulunkulu kuthi uyambamba umyekele impilo yakho yonke iyezama asengiyozama esontweni ngoba bazalwane sontweni akusiko bonke abantu abalala befuna kuyezulwini esontweni nabanye abantu abalala bafuna kuphumulele etinhlanhleni kungako bafundisi bakhendliswa ukuthi bafuna bonetiwe kuphumelela enyameni kulomanda bafuna bonetinto bazalwane nabaningi bazalwane yinye into uthatha ndlulela ngayo hlasifike ekhaya ungahluleka kukhetha manje ukuthi Pawula nakabhala lehlupheko lesikuyo yalamhlabeni uthi yesikhashana njengoba iqala kangaka ke wena awukhona ukuvusela abantu umuntu angathi akuvusela into yokuqala ihlupheko yakho sihleli lapha sabene sibahle sinje labanye hlali sokuthi mhlambe nangayisome ngamqasha nasemsebentini uthi Matthew chapter 6 verse 33 funani kuqala umbuso waNkulunkulu khona lokunye kutawulandzela
Ngalamanye amagama qala ngalombuso uhambe. Ungabamba lo mbuso ngeke ulwe ethimbi letingakufuni. Ngeke ungene etindzabeni letingakufuni. Ungabamba lo mbuso konke kuyenteka ngoba kusemva kwakho kuyakulandzela. Athi Davide nakabhali niye uhlala endlini yaJehova. Athi mbela lokuhle nemusa utakulandzela. Akukhulumi ngezolo tayiyele kuphela. Akukhulumi ngezolo takwebhadalela kumprofeti. Bathi wena utawuma uhambe ukulandzela. Noma ufike sithi kumiyakho uhlale phansi. Hlala la eceleni kwakho. Kuyoze kube nini simanje kuyagcina. Bantu abancikancika bazalwane, bantu abangakukholwa uNkulunkulu. Kuthi uyadenda tipho abamkholwa. Kungako utababona kusho ukuba yasezayoni ithi manje bakhathi bayangena bayaphuma bayadidizela. Umuntu ongayibambi impela lesiqiniseko uyangena uyaphuma uyadidizela. Wena wabona amakoti novela pha. Thola nzinza ndedlo ukuthi wendana umboni. Abathabo babe banambile ngalotiya. Sona tsebulake manje. Lento loyibambile. Impela itafikisa empilweni. Wayibazalwane sibe manqikancika. Ake mkhulume naye. Hayi kanzi kabuhlungu bazalwane. Uma siwaste isikhathi. Uthi nalahlabelele encandweni. Athi don't wait for tomorrow. Don't wait for tomorrow. Ngoba usalinze bona ukuthi kunebantu abahleli la. Uthi ngamkhonda uNkulunkulu nangichitha isikole. Kunebantu abahleli la. Ngamkhonda kahle uNkulunkulu ngangipha lokufuna bona. Hey wena ubhethelana nemfundo engaphethelwana nayo. Uthi umhlabelele uyazazi insisi zethu. Ngaye siyaphela nya. Uyakibambelela. Wena ungabi manqikancika. Uma uNkulunkulu okhonwako lokusezulwini ngoba uthi umhlabelele akekho njengaye emhlabeni nasemazulwini akekho ofana naye. Umuntu bazalwane lokhonda abantu labusedume ebonakala. Nemuntu lokhonda laphansi ebonakala. Waye ube manqikancika. Selibekiwe endvangeni phambi kwakho. Waye ufuna kwenda indlela uNkulunkulu ngathi ngilamele uyobamba khona ilotho. Uyakhohlwa yini ukuthi kunala siyakhona. Lathi umhlabelele umuntu nemuntu wetimela. Ngoba thina silinze lezulu. Bazalwane kuyisikhathi sethu. Lelanga sikhanya ngokuya konzweni sikheze sigqoke siye. Lelanga singakhanyuki athi nimbhalo weBhayibheli mshika munye ukushumayela lophisheke ngawo ngaphasi kwemfundo la. Ekugcineni kuyokusitana kuzuza live lonke ahlekelwe phila kwakho. Uma ngabe smart lo uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mina khona ngabe simende abe weqala empilweni yethu. Ngoba bistawa ukuthi lokhu yetawulandzela. Kuyoze kungene bazalwane simanqikancika. Kuyoze kungene singamkhonji uNkulunkulu kumela khona. Bengisabekisana lamathimba zabanye. Labantu labakhonda labathimba. Kuke kwaba nendzaba babemethisa. Kwathiwa kulamalanga laphelile ngathi isengapheli kahle COVID. Kwathiwa kunefan le-team lethide. Lekwakufanele kuyodlalwa angathi kuphi eAfrika. Bali-interview lethilidi malukhapha. Kodwa kuthiwa la hike laze layofika la sebalimisa khona abantu nge-social media. Bamtshela ukuthi la uyafika khona utazofike la abantu bakhona babulalana khona. Sale uma lapho uza kuphethe imali ebantwini ukhaswe uzuyofika le. Baphi bantu labatimiselayo uNkulunkulu nabambonile ukuthi uyaphila. Samanye abantu bazalwane sonke isikhathi bayahuliswa. Kukhona kwakhe iPramastoff. Kumele sihlebane ukuthi lopombako nalopombako angakhathana Pramastoff iphethe imali. Kuyoze benginini simanqikancika. Besingeke namuhla uthi sengubonile uNkulunkulu. Ngike kufakaza abazalwane ngathi ngake ngagula eminyakeni edlulile. Ngathatha isinqumo. Ngathi bangilova bonke abantu esontweni. Ngeke ngilove.
ngoba kuphila kwami akufani kwabo. Ngikwakila qhamuka khona lophila. Kungenzeka kuqike kuwe ithi nawe kwakula njengami kanti manje uphilanga uJehova usemathuna. Mhlawumbe uphilekela kuphasi. Mina kusola nje kanti wena ubhizi laba phasi. Bona nje mina ngusola bakusoki. Bashayatandla bathuselela kahle lo. Kodwa bengicela namhlanje nebantu. Bebatakuvula emehlo. Bathi siyaphila ngesithembiso sakho. Sikubonile uNkulunkulu uhamba nathi. Khuluma nabantu bazalwane lathi lo mnye umhlabelelo esicelo levangeli. Bala ibusiso takho. Utibale ngasini. Sihlanganisa iminyaka thina leminye makethela. Kunabantu befuna safunda nabe primary. Sagqoka uniform sayohlabela emgcwabeni bashona. Uphila ngoba special na. Uniketwe ithuba lokuthunga bemanqikancane. Khetha uNkulunkulu uNkulunkulu lotamkhonda, uNkulunkulu lotehuma nasethulini emhlabathi. Nalapho sikhumba sakho sesishabalele siphelile, utawuma nawe. Lo uNkulunkulu likhuluma naye. Ngiyacela babemthanda usithandazela egameni likaJesu. Ngiyakholelwa. Egameni likaJesu kuphela ngiyakholelwa. Hallelujah. Siyabonga inkosi bazalwane. Okanathi namhlanje njengoba sesitothandaza bazalwane sesihlukana. Sibuyele emakhaya lokwehlukana kwethu. Sibuyele etindzaweni leti siphethe ngendlela lengafanani. Hallelujah. Kodwa umbiko lesiniketwa wona namhlanje nelombiko wokuba manqikancika. Amen. Umbiko lesiniketwa wona umbiko wokuba manqikancika. Inkosi yasesibeleni ibusise. Kunamathela lokho enhlizweni yami uthembela inzaba yokuba manqikancika. Awubanzi awushisi usemkhathanisini. Angathi bazalwane ukuthi wabonani Eliya makafika kulesifo. Unenvo la ibona kulesifo Eliya makafika. Prophet kaNkulunkulu. Ufika komprofeti kaNkulunkulu. Ubona tipho bantu labangadibona. Ngoba ngesinye isikhathi umuntu akaba nengqondo yokuthi uright. Kodwa nakufika umprofeti kaNkulunkulu afika abone ukuthi la kusiright. Hallelujah. Abantu bantu la kulesive kuthi bakwenelani ngiyakhoba lokuthi lesive lesi inhosi yaso yake yasiqalisa phansi yasitshela ukuthi sesihleki thina kuNkulunkulu bengifuna ukumisa phakathi kwenu kuthi wonke umuntu akhothame kuye. Lesikhathi lenkosi ikhuluma nabo kwamathi yayikhuluma nabo ngesikhathi bake baspenda impilo yabo nalomunye uNkulunkulu lolo vetwa bomusha watshenziswa ukuthi uphethe yonke impendulo yabo. Imatima impilo yokufundiswa nokusha kanti kunalokunye lokwaphila ngabo. That's why mawufika umprofeti kaNkulunkulu ubakhanza ba-double minded, ubakhanza baqabanga indlela letimbili etehlukene empilweni yabo bamanqikancika. Ayibona bavangeli kaNkulunkulu sesihamba abantu abalethu emakhaya iyavela kakhulu ekini lento kokuthi wathi nalababona lo mprofeti wasubuka into letawuveta uNkulunkulu lokunguye. IBhayibheli lithi wase wathi no uright wena uNkulunkulu uright nalemkhonda yena uNkulunkulu kodwa impela sitawuyena sitawakhala altar.
umprofethi waNkulunkulu uhlanganiswe indzaba yokuba mphakambili wasuthi yini into lengasolva indzaba yokuba mancikancika i-altar. Hallelujah. Hayi Father, e-altari kuyayiwa, e-altari akuhlalwa khona kasala, Jesus. kodwa e-altari kuyayiwa. Ayigcwele swalabekwa i-altari, kwabekwa lika-Eliya, kwasekubekwa lapha u-Eliya wabeka i-altari lakhe laNkulunkulu wakhe sibili. Laba babeka i-altari laNkulunkulu wabo phala. Uma libekwa i-altari bazalwana hlala kulo. Liyabekwa sokuyehliwa ngetiso kutokhozwa. Uma kukhozwa sihlabelela sonke, sithandaza sonke, sisho amen sonke, kodwa umehluko use-altari. My Father, Nkosi Jesu, siyabonga umsebenzi osesele wokungenza Nelizulu
liyafuneka liyehla lehla le-altar uma kuditshwa ne-altar. Haleluya. Ufike u-Eliya udzimula konke kuphila kwakhe e-altar. Lithi iBhayibheli emva koloko kwehla umlilo ezulwini. Why wehla umlilo ezulwini? It's because the altar laNkulunkulu ophilayo. Heavenly Father, we thank you, Jesus. Etimsukile sekila kulo. Sipila labantu bazama khona emadlozi. Cela kukhuluma. Hallelujah. Bathi bangawazama emadlozi. Babone mabaso phakathi impendulo iyavela. Kana kuvela impendulo. Uma usathana hlasela impilo yakho. My Lord, mighty warrior. IBhayibheli lithi uyayicela kuNkulunkulu. Ngenxa yokukholwa kwakho. Mighty warrior. Sometimes akuhlaselele poverty. Sometimes akuhlaselele indlala. Sometimes akuhlaselele ngosikazi wakho. Sometimes akuhlaselele abantu bakho. Sometimes akuhlaselele poverty yakho. IBhayibheli lithi uyacela kuNkulunkulu. Munye nomuntu onamandla okusinda, umuntu one-altar laziwa ngamazulu. Uma uya-altar mabaso nabogogo omkhulu, Sathane uyawithdrawa. Awithdrawa ipoison yakhe ayifake kulo. Ayihold for the moment. Ukusindele ukuthi uwakhona na. Hallelujah. Kanti lesifo lesimasalwa bebekathi alwa naso Elijah ngeke yobamamnikane. Wayeliswa ukuthi wasibo kuthi noma sinapha kodwa ngekhathi kwaso kunento khuluma ukuthi sike sahamba noNkulunkulu ophilayo ngoba ngeke wabamamnikane kuba kabonakala udabuleso. Hallelujah. But nje ngeke ukuthi akhandei. Sisakafika isikhathi lapho. Sokuthi uye altar. Lapho ulenza impela. Sahamba kahle. But esikhathi. Lapho ngitakufikele ebusuku midnight. Mighty wonder. Ikufikele ebusuku unganamuntu wethu. Ikutshele ukuthi sithini usidaba ngekho. But i-altar yakho nalezimpendulo. Asedetermina ukuthi wena unalini altar. Inkosi yamsebenzisa. Uma kuphile kuneningi. Ngidova wathi Sathane uma iyageletela ukuthi akusakhona lutho. Engizofuna umfune uNkulunkulu. Wenyama yonke. Lapho ukhuphuka nawe mayibonge inkosi. Nemali yokhona umithane naye edizimweni tempilo. Hallelujah. Letha lo mafaka abanye bo. Sesithandaza namhlanje mina. Sithandaza. Ngalo mbuzo sokuthi linjani athanda. Kuyose kube nini? Bazo bakhuluma Paul. Afike badlela sebaGalatia. Wafosa baGalatia niyamangala. Kuthi sokwendele sendoyo ngaba. Jesus. Why naseliyakhuluka basala. Ifamele nakuqala lesikhulu lesizwe. Silinga bona namhlanje. Futhi kunenkinga empilweni. Bebe ngasiyakhutwa kuto. Kuthi ungasakhulumi kanje. Ungasagqoki kanje. Ungasashumeli kanje. Ungasafakazi kanje. Kanti imfihlo i-altar naNkulunkulu wami. Uma ningagetsha nentisho kukhuluma kanje ningafa. Hallelujah. Jesus. Wena ucabanga ukuthi mhlanganisa 50 years. Ngoba kwathi kwanathini. Kungendlela umseva ngakhona. Jesus. Ngoba awusukana wedwalohlanganisa iminyaka lesithi. Baningi
nalamakhosi lamanye. Haleluya. Ngoba noma ngiba bonke okhuleka kuyo uyathathwa nalo lokahlanganiswa invoto. Kulethi insuku sathane uprofetha ukuthi kude imkhuba yakhe leleke yabo. Ukhanda ama-TV inyanga ndiphaseka phelele. Diphethe baby. So uyabona ukuthi masala noma ngangibani silima lesingabone emehlweni. Sikhathi namhlanje sekukhetha uNkulunkulu ophilayo. Phakathi kwaNkulunkulu bekwashojoshua wathi phakathi kwaNkulunkulu noma-Amori benabakhonda ngaphesheya kwemfula naNkulunkulu ophilako. Kodwa wathi mina nendlu yawo siyadeklara namhlanje. Siyadeklara namhlanje. Sinezimo lethi zini-altare libona lishongo nguNkulunkulu ophilayo. Lelo basisida. Lelo basisida. Simame ngenyama. Sesiyathatha. Noma beyiswa hallelujah. Noma beyiswa Jana Ngulungulu
Jesus. Yes, Lord, Father God. Yes. Yes, Lord. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Jesus, my Lord. Uya. Ujalayena. Utsempilo yami. Imanika. Kodwa nawakhe altar. Namhlanje. Lokatitilo yamibika. Ingasakithole. Sithi mina altar lakho. Ngoba uNkulunkulu wempilo. Heavenly Jesus.